Climate change huyuyaw na nafasem आपको मांगी ताकुच climate change o ya lupa ong sabol machail tagayakan men kai ruach huyawtar poinsa wasakin komu takuch climate change o ya momonomi mor e bangkak puita tawaktak la on climate change na nafasem. Takuch nak penepil. Naga penpil ka kasalata richara naleti pila laut o makalakal pangkak ichar mga makoneng o kolokol mormao. Sang nubu kitaglakan ng climate, evasam kaken ngalangal takarakar laut ng parakan anson El Nino. Meshpang kiyong kapal ang kusana en kak aleti pil. Karalangaton pilan renset kakachikala uwan pilan nempilan miya. Sompukas kiyong kapal ong kusanakan nan FSM o kusanakan ananek langata nyamuman aray ka kamawyala aray nakapenpil. Nan FSM men koletipil metua che tangkimpil smench, tangkimpil plastik o parak kapakan kakita icharempelin nempil o kak apel mao po ang kak mamao po iray lang kak kolokol pilan nempil kak totok ni anso me ananape miya. Metua siya morin melmel ta ansong karakar laut ta kachupin laut. Kusana kan anana wewe ke memorin kesinyang laut ta melmel iray pa ampoili aray pil ta talake uwan klorax me pungmon aray pa antatong kiyang menempil o kamakalaki tupsong mga nikarape po ang makalakal. Kusana kan ka kosoyang aray kaunakan ong sawaskan an moy memie po ang kamawyala nakapenpil wasakan FSM. O miya kran sang FSM CEF Small Grant Program makak sawasa kusa na kang kalautela aray nakan pil. Aramasakan na FSM kener climate change and sewage. And wewe kila tuan climate change kak sawasa kusa na kan and wiyata plan mamaw o an kelail takamawan miela po niyainso magwaktaglakan pamparata kausanakan kakirta che tememorche men kapesa watch the pakairwatch ko sanga Reserve Department Environment Climate Change o Emergency.